Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza umunsi mwiza w'umugisha. Haleluya. Nimba wavyutse, nimba uri muzima, reka dushime Imana. Haleluya. Yesu yatugiriye neza kuduhunda umunsi mwiza w'umunezero no guhimbakwa, nkuko Dawidi yavuze. Tugiye kubibi imbuto y'ijambo ry'Imana ritabora. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Ko utarakora subscribe uyikore. Yesu aguha umugisha mwinshi. Uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo umutahe udahomba ushobora gusigira abana bawe. Utakiriho. Umutahe udahomba ushobora gusigira abana bawe. Narasomye iyi nkuru ngiye kubasomera numva ikoze ku mutima. Numva no sangiza rino jambo rivuga ngo umutahe udahomba ushobora gusigira abana bawe. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya kabiri umurongo w'indwi. Twumve ngene Dawidi yaraze umwana wiwe Salomo. Yaramubwiye ngo igice cya kabiri umurongo w'indwi mu gitabo cya Abami ba mbere. Ariko bene Baruzilayi umugereyadi uzobagirire neza, ubashire mu barira ku meza yawe, kuko nabo bangiriye neza igihe narahunze mukuru wawe Absalomu. Bene Baruzilayi uzobibuke ubagirire neza, kuko nabo bangiriye neza igihe nahunga mukuru wawe Absalomu. Absalomu yigeze kwigumura kuri papa we, aragumura abasirikare, aravuga ngo yirukanise ku butegetsi. Ise arahunga, ahungira ahantu hitwa Mahanayimu. Ageze Mahanayimu arakubitika n'inzara n'ibindi bintu byinshi. Haleluya. Ise amaze gukubitika araho Mahanayimu, umugabo witwa Baruzilayi ngo araza amugirira neza. Reka dusome taragaruka kuri uyu murongo, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 19 umurongo wa 31 mwumve. Na Baruzilayi umugereyadi ava Irogerimu aramanuka ngo aje kujabukana umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. Baruzilayi wo yari umutama ashaje cyane, yari amaze nk'imyaka 80, kandi niwe yagemuriye umwami aho yari Mahanayimu, kuko yari umuntu w'umutunzi cyane. Mu by'Imana yaramuhaye. Haleluya. Yari afite n'umutima wo gutanga. Mu byo Imana yaguhaye ugerageze ubisangiza abandi. Hari umunsi umwe iyo neza utakiriho abana bawe bazibukwa. Hari umunsi abana bawe bazibukwa, bibukigwe iyo neza uri kurakora. Semeni amen. Haleluya. Amugirira neza, aramuha, aramufasha. Hepfo aravuga ngo 33, maze umwami abarira Baruzilayi ati, ngwino tujabukane, nanje nzokumarira byose dushitse iwanje i Yerusalemu. Ariko Baruzilayi yishura umwami ati, mbega ugira ngo shigaje imyaka ingana iki yotuma ndugana nawe i Yerusalemu bwa mugenzi? Umurongo wa 36, erega cyari kinzanye kwa rukujabuta Yorodani gusa kakwanga kwigiza imbere mugenzi, none icyo cyo tuma urinda kumpa ingororano ingana gutyo ga mwami? Ntunga nisubire mu gisagara cyacu, njewe umusabyi wawe abariho nzogwa aho imva ya data na mama iri. Ari Kimuhamu umusabyi wawe abariwe ujabukana nawe umwami umwana wanje nyene ingoma, uzomukoreshe icugomba. Amen. Bavandimwe, nariko nsoma aya makuru numva no yabasangiza. Twige gukora ineza. Mu byo Imana yaduhaye wige gukorera abandi neza. Hari umunsi umwe utazi. Hari umunsi umwe, haleluya, hari umunsi umwe utazi uzibukwa ineza yawe izokwibukwa. Izokwibukwa turi imbere y'Imana. Hari umunsi umwe izibuka imbere y'Imana. Hari umunsi umwe hano mwisi, tukiri hano mwisi, abana bawe bazibukwa. Dawidi ariko araraga rero, yibutse ineza umugabo witwa Baruzilayi yamukoreye. Abwira umuhungu we Salomo, yimye ku butegetsi gutware, aramubwira ngo Salomo we, muhungu waje, uzibuke abana ba Baruzilayi, kuko bangiriye neza, kuko nabo bangiriye neza. Ineza ukora hari umunsi uzayibukwa. Barya abana ufasha, barya abana niko rufasha. Irya mbuto iva mu mutima wawe gukorera abandi.
hariho umunsi umwe uzayiturwa imbere y'Imana. Hari umunsi umwe imbere y'Imana izaseruka imbere y'Imana bivuge ngo ndore wa muntu mwiza we. Haleluya. Hari umunsi umwe abana bawe bazonezerwa, bazogira fiere kuba byawe nawe. Umunsi umwe narababwiye ngaha, hari igihe abana bagira isoni zo kuvuga imiryango bavukamo kubera ibibi by'ababyeyi babo. Mureke dukora icyiza tukiri muri nosi. Icyo cyiza dukora hari umunsi umwe abana bacu bazobyirata. Nuko Dawudi abwira umuhungu we Absalomu, abwira Salomo, umuhungu we Salomo, aramubwira ngo ariko bene Baruzirayi umugereyadi uzobagirire neza, ubashire mubarira ku meza yawe, kuko ndabo bangiriye neza igihe nari narahunze mukuru wawe Absalomu. Uzobazane barire hehe? Barire ibwami. Kubera iki? Nabo bangiriye neza. Ineza yawe, ubutunzi mutawe udashobora gusigira abana, ubutunzi budashobora guhera, mutawe udashobora gusigira abana utazohomba, ni ineza yawe. Ineza yawe ni umutahe uri kurasigira abantu. Hariho abantu bavuga ngo birabaraba bagakora intabwo uko bishakiye, uwo ni umuvumo. Ndakwifurije gukora ineza, ndakwifurije gukora ineza. Haleluya. Ijya mbuto wabibye, kandi ikindi nacyo urashobora kwibagirwa aho wabibye. Urashobora kwibagirwa wewe aho wabibye, ariko Imana iyo ntizayibagirwa. Hari umunsi umwe uzobura ahantu Imana yibuke ya neza yawe. Haleluya. Bavandimwe, ineza ntizibora. Asonye umurongo hano mu gitabo cya Samweli, igitabo cya 2 cya Samweli, igice cy'icenda umurongo w'indwi, haravuga ngo Dawidi aramubariye ati Pole ntacu utinya, kuko ntazobora kukugirira neza kubwa Yonatani, kandi nzogusubiza mu matongo ya sokuru Sawuli, kandi uzohururira ku meza yaje na naryo. Umwana umuhungu witwa uyu ni Mefibosheti Irodebari iyo yarari. Dawudi yamaze kwima ngo yarabajije ngo ese nta muntu wo kwa Sawuli, nta muntu wo kwa Yonatani warasigaye kugira ngo ndamugirire neza kubw'ineza Yonatani. Yonatani ngo yari yaragiriye neza Dawudi. Haleluya. Baramubwira ngo harakana ngo kamugaye iyo kariyo Irodebari, arabana mukazana. Bakazanye ntivyari vyemewe ko abana b'ikimuga baza kurira ibwami, ariko Dawudi aravuga ngo uzarira ku meza yanje. Dawudi Absalomu nani Mefibosheti ngo arabaza umwami ngo mana mwami waje komeze nkimbwa ipfuye bizokenda gute? Jewe aramubwira ngo ineza ya Yonatani nzoyikwitura. Bavandimwe, ineza yawe uri kurakora n'umutahe udahomba ushobora gusigira abana bawe. Ndakwifurije gukora icyiza mu buzima bwawe, ukora icyiza. Hariho abantu bafise amaproje menshi. Muri ayo maproje menshi ukora, muri ibyo butunzi Imana yaguhaye, wige gukora ineza. Hariho umunsi umwe abana bawe iyo neza izo kwibukwa. Haleluya. Hari umunsi umwe izo kwibukwa. Ineza wabibye hari umunsi umwe izafasha wewe abagukomokaho nawe ukiriho. Bavandimwe, Yesu aguhezagire cyane. Dawudi aravuga ngo naho umeze gutyo uzarira ku meza y'ibwami. Kubera iki? Nibutse ineza ya Yonatani. Ineza ya Yonatani. Igitabo cy'imigani igice cya 11 umurongo wa 24 haravuga ngo umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka. Iyo umuntu atanga ni aba arushiriza kunguka. Umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumira ko ibyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera ubukene. Hariho abantu bikwegera ko iwe n'abana biyo gusa n'umugore wiwe numva nabo, ariko hano Salomo iwe yabwiye abantu arababwira ngo umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi nawe akikumira ko ibyo yarakwiriye gutanga bikamuzanira ubukene. Bene data, ubutunzi bukomeye umuntu afise nivyo asangira n'abandi, abandi bagashima Imana kubwiwe. Ndakwifurije kuba umugisha w'abandi, ubera isoko abandi umugisha. Haleluya. Uba isoko y'abandi, abandi bagira umugisha kubwawe, abarindi baririmba ishimwe kubwawe. Migani 11:25 bakavuga ngo umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomerwa. Ndakwifurije umutima uvomera abandi. Hari umunsi umwe nawe Imana izakuvomera. Urashobora kuvomera abandi ufise igikombe cy'amazi gito. Haleluya. Mugabo umunsi Imana yakuvomera yo ikazana ibase yuzuye, urashobora kuvomera wundi umwaga akarori gato y'amazi. Mugabo Imana yaje kukuvomera ikakuvomera amabase n'amabase y'amazi. Dufite Imana izayibuka ineza. Ndakwifurije kubiba ineza.
haleluya. Dawudi yabwiye Salomo aramubwira ngo uzibuke abana ba Baruzilayi kuko bangiriye neza igihe narahunze. Murazi amakuru, Baruzilayi yajanye ibintu 15 yashiriye Dawudi. Yamushiriye ifu, yamushiriye amata, yamushiriye foromaji, yamushiriye ikaranga, yamushiriye ibigori, yamushiriye igitanda cyo kuryamamo. Mu gitabo cya Samweli haravuga ibintu 15 yagiye amugemuriye. Dawudi aravuga ngo neza uzayibuke, warakoze neza, umwami Yesu akwitura neza wakoze. Reka ndagusengere, nimba uri muri hano ukuranumviriza hari neza wakoze, uwo uyibuka, uwo butakiyibuka, Imana yamwishije kwiture iyo neza yawe. Reka ndagusengane nawe. Data mu izina rya Kristo Yesu, ndasenze natura rino jambo. Ijambo ryawe ryavuze ngo Dawudi yabwiye umuhungu we Salomo aramubwira ngo uzibuke bene Baruzilayi kuko bigeze kungirira neza. Haleluya. Mwami, ndasengeye umuntu ariko aranumviriza ineza yabibye hirya no hino, uyimwiture mu izina rya Kristo Yesu. Uyu tusanze ko ari umutahi yavuze Salomo ngo uvomera abandi nawe azovomerwa. Yoba yaravomeye abandi mu buryo ashoboye, ndasenze ngo nawe avomerwe. Haleluya. Uduheze gutunga imitima isangira n'abandi. Yavuze ngo umutima urekura uzototahara, umutima urekura uzototahara. Bamwe ngo bikumira ko ibyo bategeza gutanga bikabazanira ubworo, ariko duhuye umutima wo gusangira n'abandi. Dawudi yaravuze ngo ndakugirira neza Mefibosheti kubera ineza ya Yonatani. Uduheze kugira umutima wo kugirira abandi neza, kwiyumvira abandi, gukorera abandi. Nicubera kibi cyawe mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.